Anya laki din! Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, litaw. May kapitong tatang. Manumot na babae tinangpaay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasayo ta, di bagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Wan, mariknak nga isunti babae ka paragpagkaw. Aya? Wan tatang. Sigurado na ito nga ibagbaga ka na kayo. Isunti asawa. Ay, kasta manin timbagam kanyak ide anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak iji balay da. Tagdato nak manan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, Lito? Kaya to na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, Lito. Tunggal umay kaagdaton kanya kat iranampay mat iti pangal daw. Ha? No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kaninanang ko. Mabisinak at talagan. Sakbay pumanawak. Kaya't ko pa maamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asumbat kanyak, Lito. Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga minapangal daw ti panagdaton mo kini Remelain. Mabalimat niyag daton kay tirabi ay. Saan ba't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam, litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatak ni Remelain. Iso lang ti babae nga ayatak. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak no saan nga iso ti maasawak paray. Mapugsat ti anges kaw. Anya kalaki dinayali taw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kiday. Papananta. Punasam day ta sakit tinagamaw. Kasano apunasain? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta simmang bait. Adda ka dito'y balay Aya. Ako nakno, ko ni di langit. Anya langit nga bagbagam matlitaw. Ako nakno na tayo ko na naglemes. Iti arak. Adabay mo, kaya mangas ka. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nay. Abayain, hagsangit ka matayin. Matayak lang man. Nagbakilak sa lagay, tap na matayak ako. Ay. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Anya't napasama kaya anak kaw. Pinahin lang ni Remelain tatang. Aya. Payak kasta lang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Remelain ko na. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak kaw. Kastamot lang tinaraaramid mo day. Nagsangsangit ka. Tatang, Kunak man no sigurado ni Remelain nga asawaam. San mo't gayam? anyamat ti kastoy na biyag. Makaas-asawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Balasang mo na jay. Bunag paiso niya. Saan nga iti pananguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas? Ngam, nagagal. Nasingpot pa'y. Isulaing ang tarma umlitaw. Agbagay kayo kini Perlita. Aramak man ngagpaiso ni Perlita. Makamuditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang mungay. Ang mga no iso at talaga ti kagasat mau. Sa bagay. Inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka ni tiday tangaramidam litaw. Ang mga numasakitan ka katagsangit ka manayin. Anya laki din ni tatang. Saan to na mapasamak dahi ta? Aus. Well, siguradong dahi to yung aramida. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti pusok. Naay. Marikrik nak tatang. Dandani akon mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasar ka. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam lito. Dandani amin en ababae dito'y lugar tayo, kat nagdatunamon. Kinapudno na. Si kagayam ti pitik ti pusok. Si katilubong ka. Anya? Apay nga katawa ka, Perlita. Di nakpanrabakan iti kasta. Kastamat lang ti imbagam kadagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom day ta?
Imbaga, dagiti nagdatdato na makakalugaran tayo. Anya, Ay na, iso nga amo kung dagita a dialogue mo nga agdaton. angam sa balit ti marikrik nakparakan ka, Perlita. Agayatak launay king ka. Iso nga ipalubos mo nga agdatonakan ka. Panunutag pala di tabanag lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanya. Anya? Kaslada nang kuan nagi ka sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa iti paltog lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo nga min iti pannaturog na. Anya, inka saan na ka iti paltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamaka iso api manawak adago sa iti balay ta. Ay, ang mga nawan mo ti sa bali akay papananti panangikasan iti paltog Nagbuteng kamot adagusan. Narigatoy. No pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo lito. Ulitam tumanan tagdaton kan kwa na. Mariknakit kayat nakamot na jay. Sigurado ka akayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak litaw. Sa bagay. Ipalapal kulat ta ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidem. Masyanak launain kan ka, tanay. Lumakay kamot din na baraw. Wen nga rod Victor. Talaga makasasawa kaon. Nagrigat agtep-tepal. Ay, wen kayam. At damanin aramidin ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya day ta? Aglemes ka manin iti arak ket kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen anagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Ada madlaw kaw. Anya day ta madmadlaw yo tata. Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Ay, di mo na kasarsarita da jata o gaputa irresponsable da jay. Ay nasingpad ni Victor tata. Anya na singpat, kat no irresponsable, baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayad para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor, dahi talamang mangan ti amuna nga ramidain. Tatang. O kahit, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandan Dandanay napayan na ka, kasta ka day. Anya laka ni tatang. Anya nga ron ti dandanay, litaw. Dandan mapasungbat ko. Asawa to ni Perlita tatang. Pagana nga ay ayaten na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya? Kaya't buka dimat nilitaw. Jak ngamin kaya tikas kan kwa na. Anya, nay, apay ngay. Nagangot mo ti sangaw na. Anya, Apay anak ulimag ka Victor. Kasla na pagparpare ko tam. masya na kun ken kalitaw. Di monsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay. Kat mapanak intun madamdam ay balay da. Basta saan kan mapanay balay da. Apay ngay. Kunak manan. Ang mga numapaay ka manan ken kwa na. Kaasi ka laeng litaw. Anya? Agawid kan dito. Apay apagawidan na. Kadyak pa'y mo na ibagati kahit kukan ka. Ayawan matla ti serserbiti bagam kanya. Anyat kahit mo sa Perlita. Saan ko maama sa erterik nam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanya. Agsaysayang ka lang iti oras kanya. Anya? Tatang, napaayak man Diyak kayat yagbak. Na yun day ta, mapaspasamak kan ka anak ka. Awan matan ti mangayat kan ka. Huwag nga ron tatang. Makasasawa ka talagan. Nagrigat nagtapal. Ay, anya lakit din ayagas-gasat mau. Talagang agpakamataya kaun. Agbakila kaun. Ay, di mo raramidan day ta. Dakas day ta pang panggapam. Nasakit ti matay. Tasaan ka makaangas. Nagsalimuot iti uneg ti daga. Anya, Di ka di mapukawan iti namnama anak ka. awanan tinamnama tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manan iti sabali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka litaw. Napaay ka marain. Ay, manayin. Awan serbi da ito. No, awan tiya maasawak. Naay. Akluna kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha? Nagagatak mga agtaalon. Kung nadamot tarakan ko ababoy, kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak.
Relax, addan to. Jaket ti mabakan. Jaketa talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw. Ah? Saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wine, apay ni Nana Saripda. Wain, isulagan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya timabaakan, mga asawa kan iti bakit, day talagan ti remedyaw. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ha? Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat, kabailak pa'y lito, oray mano around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na, lito. Kabailak pa'y iti aganak iti sangapulo. Anya? Wen, sang bata ka dagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, Nana Saripda. Saripda ko namlatan kanyak lito. Tutal, asawaan nakmeten. Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak saripda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni Saripda. Makasasawa ka talagan. Hangam, bakit mati asawaam? Ura yan tinapatag sa anak ang mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin manukang. Ha? Ay, kwa. Kabaalam pa nga ta, saripda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya, Uwan tatang, napigsapay ni Saripda. Isunti asawa. I love you, Saripda. I love you, matlito. ha? Ay, nagkiss damot nga agpaisom. Sana all. Eno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, nagkatal. Kudkuda man tibukot ko paula. Pangasim. Mala, usyo ba ang taba daw manday? Muwan bakit? Naday ta. Ayan, tinagataol. Di tayan tidurek. Ditoy? Ipang pagatumpay bakit? Ditoy? Ibabang basit. Ditoy? Ipaigid mo basit bakit? Ditoy? Ipangatong basit. Ditoy? Ibabang basit. Nita. Anay ka. Apay ngay nagkatus ka bakit? Ay, sinalbag ka manday. Bampanugan nak, jak mo matumtumpongan, no, ayan tinagataol. Malang. Kudkudan tibukot to. Sadyak magawat. Di tayan tidurik ko nak. Ditoy? Dita. Nagdadasayin. Nagimas ti makudkudan. Ay, sinalbag ka. Anay ka. Apay nagtapis ka ngay. Manan bakit? Agpakod-kod ka ngam sa bali mo, tap aprosam salbag. Ha? Hinka mga naon, manday. Wait lang. Na ay, hinka manganin ko nak. Wait lang, tisungba na. Wait lang nga, Rod. Bumangon ka, di ta nagiddaam, tayong ka mga naon, manday. Wait lang nga, Rod. Paula, bakit? Ay, sinalbag ka. Nagrigat ka ngay ayaban amangan. Kahit ko pa iti maturog, Paula. Ay, agkukutkit din. Payman, guyod man taulas mo. Ay. Diyos kaya, apa nga ginuyod mo ti ulas ko? Nagalas, tila nga mandeng. Agsaping ka man. Ha? Ay, wait, bakit? Ay, mas asidag, Paula, Kabaulam mo, tagluto iti ka na, mandeng. Diya mapagigiddan dagiti trabaho. Aglaba, agdalaw, skin aglutaw. Inkakidin, nagadupay la sa umdita. Nagadungarudar aramidak, mandeng. No kasta nga, Rod, di kay ikan iti kwartam. Kukwak lang ti pension kaw, di kay bingpingayan. Oh, di manding kalaunay, mandeng. Agtignay ka na, tapno ikang ka iti kwartam.
Sapay dandanin sumangput tay pensyon ka. Wenang, agtignaya ka, Senyor Mandeng. Ay sos, adda masay op ko amak magsayt nanang. Ha, nalipata mo tang dyan insaan ko abagas. Nakset sa ngagpaisaw. Siya kung ti makaamaw nanang. Paggigidda ninyo mat nga men ti trabaho yaw. Aglutaw kas kada agdalos iti paraangan. Kasanaw, awam mo ti kadwa ngagtrabaho dito'y balay. Agtugtugaw mo ilatan ngagmalmalom ni tatang mau. Anya? No siyak ti mauma, panawak ni tatang mau. Anya? Oh, adto yan, teka na, Mandeng. Idisom di talamisaan. Sige, Mandeng. Ay, yala anak pa iti ino mag-adanaw. Paula bakit? Ay, jaski ka, Mandeng. Nagadulaki din na pangibabaw nam kanyak. Jak, itid kan ka di pensyon ka. Di Mandeng kalaunay, Mandeng. Kabailam mo, ti mangala iti inomom adanom no kaya mau. Masadutak nga raud. Kasado mula amin ay, Mandeng. Amangan no kaya mo pa'y nga ingal-ngalan ka, no mangan ka. Nalabas kamit ngagsasaw. Nilabas kami ngagsasaab. Wino, nabannog ka mo tan nga mangangas. Ha? No nabannog ka nga mangangas. Isardeng mo, no makainanakan. Ay, manjak ka. Kaya't ko pa iti agangas. Ala, tumakder ka dita nagtugawam, tayong ka mangalay ti inumam adanaw. Di manding kalaunay, Mandeng. Anay ko, nagsakit Paula. Anya din nasakit, Mandeng. Ay, ada si Brek ako ton iti unag tilapayag ka. Anay nagsakit. Anya nga ron ti aramidag, Mandeng. Kapan mangala iti sigarilyaw. Tapaaso kam ti unag tilapayag ko tapno rumuad ko to na si Brek. Anay ka. Pangalaak nga ti sigarilyaw. Tumaray ka na mapan gumatang ijatir sida. Darasan tanay kung maanusan ti sakit na anay. Ikanakpay at igatang ko ti sigarilyaw, Mandeng. Ika mangala iti pantalon ka. Sa dinaw, tayan ti pantalon mo. Nakasabit iti diding. Sa dino adideng, Mandeng. Anda gayam, idilikod ang tiridaw di pantalon ko, bakit? Anyat kolor na, di pantalon mo. Nangisip. Ala, agtignay ka na. Manungay ta ala ka kwarta. Ay, barya lang ti alaim. May isa lang stick ti sigarilyo ti alaim. Sa dinaw, alikodan ti ridaw, tinangisab itam. Talumot aridaw tayo dito'y balay. Ay, sinalbag ka. Nagbayag kan. Kano nagsakitin ti lapayag ka? Hello, Crush? Nay, si Kamagayam, Antonio. Ay na, nag-cute matan ti boses mo, Crush. Anyat ar-aramidem dito'y Tersena, Antonio. Ako gimatang aklaing iti merienda, Crush. Ay, uwin kayam, agmerienda kamot siyak ti makamaw. Traw, Antonio? Tro, Paula. Agpili ka iti kayat mo ang meriendaan dito'y Tersina ni Lisa. Kababain naman sa iyo, Antonio. Anya kumangay ti pagbay ng Paula. Kaslaawan nagkinaawatan ta idi Ha? Saan ka day ang nag-mutual understanding ta idi, Paula? Ha? Kwa? Yes, Antonio. Trolala. Isungawan ti Rombeng pagbainam, Paula, Crush. Okay, kayat ka. Ay, kayat ka. Ti soft drinks kun tinapay kuma, Antonio. Ayaws! Ay na! Aglanglang taman nga ron nyag merienda, Crush. Win Antonio. Anay ka, nagsakitin na talaga. Jakon manusan. Nay, hapi nga gananay kayaw tatang. Ay na, ada si Brek ako to ni tilapayag ka, Joel anak ka. Ay, ururayak ni nanang mao na panggimatang iti sigarilyaw. Tapno pasokan na ti unag tilapayag ka, tapno rumuan ti kutaon. Kat no nalabsak mo't iti Tersina ni nanang nga nakasarsarita na. Ti sinalbagan na bakbakitan. Isumila nagbayag. Asinaw, ti kasarsarita na. Ni Tata Antonio, tatang. Aya! Ni Antonio ti kasarsarita ni nanang mao. Uwan tatang. Hapi akas lang nakla at kayo ang nakangag itinagan ni Tata Antonio. Ay inaksurot ni nanang mao.
ang mga no asawa ni Antonio. Anya laki din ni tatang. Apay ko mga asawaan ni tata Antonio ni nanang. Adda na palabas da. Anya? Agawit kan. Apaya kasar saritam da tabakas. Bye, Antonio. Bye, mate, Paula. Ingat! Umay kaki din Paula. Agawitan. See you again, Antonio. Same here, Paula. Nita di nakpampansirin Umay ka kung Ay, di na mangguyudan. Manday, masaksak kita, anak. Agawitan ko nakmay. Nasakit tinakam ko ka. Apay, anyat pagsaksakitan, tinakam mo kanyak, Mandeng. Kinasaritam di bakas. Asinaw, abakas. Ni Antonio Abacas. Kaya nakasarsaritam da tao. Aya, Maminsan pa makisarita ka kuha. Nagsagi ka. aya, Ipagamod kayo adwa ka ni Antonio Abacas. aya. Talaga may. Iso di ka makisarsarita kuha na. Tapnusan kayo nga ipagamod adwa. Ada ibagak, Lisa. Anya dayta, Nana Paula. Imay kadigim matang ni Antonio dito'y tirsinam. Saan pa'y mat, Nana Paula? Apay ka di? Ha? Kwa. Awan, dinamag ko laang, Lisa. Nay, isumagaya man di sumungad, Nana Paula. Nagtaar ni Antonio. Hi, Paula. Hi, Mat Antonio. Lisa, mangtig ka man iti merienda. Ag merienda kami man kini Paula. Mwan, Tat Antonio. Ay, nakailat ka pala na labasak itay dititira sa tibalayaw. Itay nakailat ka pala ay. Agtimpla ka man iti kapek kabagays. Anya, apay ko mga itimplaan kakit ka ba alam mati agtimpla iti kape, Mandeng? Nakaturog pa ilang amin dagiti sakak amag na kabagays. Anya? Da ito'y paila matakad imak tinakareeng. Narnakan paila dagiti sakak kabagays. Bagtek, Ay agtugaw ka man kidi iti abay ko kabagays. apay ko mga agtugawak iti abay mau kabagays. Ilutan man ti ulok. Ay, ado pa'y ti aramidak iti balay may. Sige na kabagays. Ada pensyon ka. Ha? Ikang ka iti kwartam no ilutam ti ulok kabagays. Ay, oray pa'y Mandeng. Si kapay nga awan aramidin na tiyak sakit ti ulo na. No kayat mo ama ikat ama mimpinsan ti sakit ti ulom at darimidyo na. Anya ko ba ti remedyo na kabagays? Isinam day ta ulom. Kwartam man, Mandeng. Manjak. Sigin Mandeng. Awang kwarta, Paula. Anya nga awan, kit na alam mo jay pensyon mo. Anya nga ti igatang ko ti sidain tano di ka mangtad, Mandeng. Kisnak pa'y Ay, sinalbag ka. Naskan ka di pa'y nga ikis ka, Mandeng. Wen tapno adamay ganas ko amang iti kwarta. Sige man langang. Na, ti muging ko ti inagkam. Dito'y bibig Di Mandeng kalaunay, Mandeng. Nagadupay lang amom. Di saan ka nga ikan iti kwarta? Ala, no day tati kaya mo. Makamu ka ngaraw daun iti biyag mo. Anya? Na-emote kung demanding ka, Mandeng. Nagsasawa na ako sa'yo. Naay. Magtatalaw na ako. Hindi na ako magsusuble dito sa house. Si kamot gayam, Paula. Anya ngay dagiti binalkot mo. Badbadaw, Antonio. Makidin na akon kin ka. Anya? Nauma akon kin ni Mandeng. Nag-emote kin di Mandeng. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, Paula? Wen, Antonio. Nakisina akon kin ni Mandeng. Pastrikin na akon, katsikugan na akon, Antonio. Anya? Anyat aramidam dito balay na Antonio, Mandeng. Agawid ka na, Paula. Di nagsinaan ba kahit? Adi kan kayat, Mandeng. Asawaam jay pensyon mo. Ang sing-sing peta kaon.
Di kan paspasakitan basta gawin ka ni Jibalay. Manjak. Sige na, makawanin na kaon. Itagkon kan katipensyon ka, promise. Di kan kayat, Mandeng. Anya, Sinaktan mo ang puso ko, Mandeng. anya. Paspasakitam tirik nak, Mandeng. Tao aklaang masaksakitan. Ha, Saan ka na mahal, Mandeng? May mahal na akong iba. oh no. Ikan nagpaibu iti may sagun daway ko, Tapno ipanagnak ko ti panagbalbaliw ko, Paula. Mandeng. Ay, agawin kan. Matayak, no mapukaw ka itibiyag kaw. Agbalbaliw akaw. Ay, saan ka napaspasakitan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagsapa ka na nag-green, Rico? Nariwat pa ilaan. Sa dinwaya ti papanam? Mapanak ag jogging, Jenna bakit? Watwatak man ti bagik. Itaman pa'y ang mapanunot mo ti ag-jogging? Siyempre, ita lang ang mapanunot ko ti ag jogging. Isong ag jogging ak. Anya? Jak mat mapanunot ti ag jogging, no jak mapanunot. Nita, Anay ko, apay ngagkatos ka nga eh. Ay na, nagsakit. kasano? Agkakanat ibagbagam. Kas ka lamang lukluko? Agpay sumat ngamin ti bagbagak, bakit? Jak mapanunot ti ag jogging, no saan asumkan iti panunot ko. Isuan na panunot ko ita. Naay, ulit-ulitan na. Dadaulan ti panunot mo. Iso ang nagkiro ka na kasarsarita, Rico. Ay, give me water please. Mawawak launa yan, manang usang. Nay, naggapwam ngamin ay, Rico. Takas tao na ti bannog mo. Kalkalpas ko lang nag-jogging, manang usang. Iawatan nagpaitida numatan eh. Mawawak ka talagan. Jakon makaangay. Orayan nak nga ro, tayalaan ka iti inumam adanom, iti kusina, ha? Karti nga mama ng usang. Di nakman apuraan, Rico. Basta orayan nak, tayalaan ka iti inumam. Thank you. Nay, nagadumatan ti ininom mo adanom, Rico? Inibus mo matan ti may salitro adanom? Makain inumak nga ruden. Di binanata konti minom. Ha? Kita man ti tiyan ko, no bimasit matlaeng, manang usang. Jak ngamin malapdan ti panagbutsyog ko kahit. Nan, kita man nga rod. Sige, tayo lukais ko ti kamisetak. Ha? Apay, anyat nakita mi ti tiyan ko, manang usang. Ne, agkatawa ka mo din. Kasan wasana nga agkatawa? Nakabusingar mo't tapusag mo. Anya? Kasla sabong nga agok-okrad. Anya? Umay ka manganan, Rico. Nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Sana kamangan, diyan na bakit? Kayat ko ti ag diet. Dakkel una yung ti tiyan ko. Nagalas akitain. Sapay inangar ako kung ti baboy ti sidaan ta. Uray pay. Jak kaya ti mangan. Agday-diet ak nga rod. Makamo ka. Ipadigok lang nga rodan dagiti daddumakit ni Maray. Agdamdamag namin kanya kitay, no anya ti sidaan ta. Ipadawat mo latan. Jak pay kaya ti mangan iti nataba. Mangpalaman ka man kit di iti tinapay. Taison ti pangaldawak. Ay na, Fernanda kay, naimas ti sidaan ta ita. Anya ngay day taasidahin, Maray. Inanger ako kud ti baboy. Impadigo ni Jenna. Nagganasan jaw. Kahit, ayan nga ro di sidaan niya bagbagam. At ay siya kusina. Agbusog ta ita amangan. Aguray ka. Kapaya pinadigwan na ka ni Jenna. Bakit? At day-diet ka no ni Rico. Dakkel ka no una yan, ti tiyan na. Aya, Adula, minday ta. Kanayon pa'y ka no nga agjogging tapno bumasit ti tiyan na. Aya. Tingag katawa ka ngay. Bambanugan na laeng ti bagina no kasta. No adda malamaot, mangan kakiday. Adula, minday tangar aramidon na. Alala, sana na dahi ti pagsaritaan ta.
Mabitlaeng. Tay nakidasaren jay kananta. Tatang, Agagas ka pa itinaon ng asak may amakisarita ka kanya. Nabanog ka, nagtaray. kita man ti dyan ko no bimasitan tatang. 2 kilometro ti tinaray ko. Kaslaawan mo tinagbaliwan na. Buti rog ka mo ilat tarikaw. Anya? Ay sulat tanak ka. No kayat mo ti agpakutaw. Ay di ka magmanganan. Anya? Padasam ti saan amangan. Ay siguradaw. Kumutong ka. Ay, anya lakit din ni tatang. Di pa ikat mataya kaon, no saan ako namangmangan. Bawasak langan ti kanag. Saan pa'y analuto tay si daan? Inapoy pa'y lang ti indasar ko, lakay. 3 kutsara lang ti itad mo ngayon napoy ko ajay na bakait. Anya? 3 kutsara lang ti idid ko ngayon napoy mo? Anya ngay ti pigsam no di ka mangan iti adaw? Jak nga rod kayat ti lumok magiti kastaunay. Nagalas akitaan ti langak abutsyog. Makamo ka. Wow! Ay, nagganasin Diyo. Anya tinagganas na nasasawam? Sikat ibagbaga ka nagganas bakit? Anya? Ay, nagpintas ka ita. Bagay mula unay da itadastar mo. Agminar ti kinamistisam. Ay, sa anak mo tamistisa. Kunak man wadda pulim nga Italyana. Anya nga Italyana asasawam mo't? Hap Itawis, hap Ilocana. Joke. Salawasaw. Numalpas ta amangan. Mapantay di silid bakit? Mailiwakan ka. Oy, sumardeng ka man, Rico. Tengat aldaw. Nagpudot. Una yan, Jenna, bakit? Makapamauyong ti kinapintas mo ita. No kayat mo abumasit ti tiyan mo, daytoy ti inumam, nabirtod day ta. Anya nga dito yung nakabote? Fat burner, dietary supplement day ta, Rico. Anya? Runawan na ti taba, iti bagay? Correct! Ginatang ko day ta para ken ka. Gym instructor nga mentay ka nagak. Isaw, tinanggatangag iti day ta. Ay nagkahanasan, Fernan. Nagsingpot ka karuba. Agyaman ako na ya. Ay, sana libre day ta, Rico. Bayadam. Kunak man no ginatang mo para kanyak, Fernan. Ginatang ko para ken ka. Bayadam kanyak. Anya? Manungay. 2,000. Ay, nagnginamat Fernan. Nagbasit abuti. 2,000 ti bayad na. Sa nabali ata, epektibo mo ta. Mabibiit akum senday ta nagdakkel at yan mau. Sige. Bayadak nga rudan. Bayadak na ito yung fat burner, Fernan. Saan matlata mas basit di tiyan na, manang osang. Katno ka na yun ngagjagjaging. Nagbasit pa yan ti kanin na. Ngam awan lata ti nagbaliwan ti bagina, manang osang. Saan lagayam ngagjagjaging ti araramiden na. Agdanog-danog pa iti angin akas labok singiro. Wagas na kano dayjay, tapno daras abumasid di tiyan na, manang osang. Ay, adula amin day tangar aramiden na iti biyag na. Iso matibagbagakan ko na. Ngam, pakasikuran na dyan nagdakkel at tiyan na. Anya ko mano dakkel ti tiyan na. Saan matla nga iso ti dakkel ti tiyan na Aduda, di ti lugar tayo. Agpakutong ngamin ti kayat na manang usang. Iso abay pa'y aklatan ayan tinasakit, Rico. Di tabukot ko. Jenna, bakit? Ilutam nga ipababaaging kay tisikat ko. Kastoy. Anay ko, di mo italmod bakit? Nasakit. Naututlaunay. Anya nga ro ti kayat mo panangilot ko ngay? Inayado bakit? Kasla matukol mo tantito lang ko, iti panangimamagmaw. Anay. Kasi nga ro ti kayat mo, ha? Wan, bakit? Nagganas. Anday ta. Mayat. Dita. Ay, salbag ka. Anay ko. Ay, sinipat mo matanti bukot ko. Kasano? Agapros ka matan, salbag ka. Masadot ako na mangilot kan ka, Rico. Day talaga, apros ti amaw. Itaman pa'y saan ka mapanag-jogging, Rico? Aglawagan, yung nakailat ka pa'y laang. Apay akastoy matanti marikriknak dyan na bakit? Anyat marikrik nam, aya? Agkakapsutak. Kan maulawak matan. Anya? Agkutukot pa yan nagititumang ko.
Nagdagsan ti mariknak iti ulok. Bumangon ka nga roton, tain ka mangan. Ang mga numabisin ka laang. Naimas ti pagarmo sa ranta. Prito abangos. Ay, jak kayat di naman ti kaasidan. Sayang ti panagdayet ko. Kan sayang ti tumtumar ka dietary supplement. Anya? Ano saklatan ti marikriknak. Ang mga no epekto lang dahito ti panagdayet ko. Ha? Makamu ka? Tinapay langan ti pagarmo sarak bakit. Ay, awan kwartata, maray, bakit? Ay, ingka agremedyo no awanan ti kwartata. Inka man kit di umutang iti kwarta kin ni Jenna. Tapno at daigatang tayo ti sidaan kin bagas ta. Ada nga ta kwartana? Iso nga rod amapan ka ije balay da, maray, bakit? Sigurado nga adda kwartada. Nungay awan. Adda? Ay lalakay. Kasla mabain akmat amapan umutang iti kwarta. Anya kumangit ipagbaynam, kat bayadan tanto lang. Sa bagay. Saan ka day? Nga daw oray makwartam manipod Singapore? Wanyak paiso. Oh, ibagam to kin ni Jenna, abayadam adagos ti utangam. Apaman asumangpet di kwartam nga aggapo iji Singapore. At tuyin ti ututangam a kwarta maray. 2,000 amin dayta. Agi amanak Jenna. Bayadak tumutlaeng no addan tay ururayik a kwarta nga aggapong ije Singapore. Namnamaak dayta maray. Kakaiso na mutan dayta a kwarta may. Gaputa ka sa pulam una yon. Ipautang ko pailakan ka. Mang namnama ka Jenna. Agbayadak adagos no addan tay kwartami. Ay. Apay akas tamot ng tilang Amerikaw. Apay ti lang tatang. Imbing pisti pingping mo kung nagunagan dagiti bukal ti mataam. No kasta, kimutong ang aruden tatang. Saan agagangay ti panagkutong mau? Nagpusyaw ka, kas kalasumbay. Anya? Way nanakaw, kas kalasumbay. Nalabas mo sa amot ng tinagdayet. Kimutong kang agpaisaw, hanggang kas kamo ilabang kayan. Ay, di na kumamot butbut ng tatang. Anya ngamin tinaknakan mo, takayat mo ti kumutaw. Nagimas ti mangan. Tatang? Agdayet kan tulagan, wawanan na talaga ti makmakan nyaw. Aha, lablabdam ket ti mangan iti adawon. Tatang? Nagalasan ti itsura Amerikaw anak kaw. Kas kala napitpit a papel. Anya? At Oh, apa hilakay? kaya't kunti mangan. Nagrigat matgayam ti agdayet. Ne, kunakmano di mon kayak timangan? Ay, agkakapsutak batan. Diyak pain makabangon. Adda ka din na imas asidanta. Awanin ti maigatang itinaimas asidaan, ta impautang kon kan ni Maray. Saan pa'y nagbayad kanyak? Anya? Total, aginda diet ka matlaang. Oh, di ano sampay laang ti agsiday ti sardinas? Sardinas ti pasidam kanyak. Itapay ngagsapol ka itinaimas asidaan? Inutang ni Marie di kwartata. Jak amo no kaano ngagbayad? Mataya ko ni Tibisain, Jenna bakit? Basol mo matlaang agbisin ka. Saan adakas ti agdayet, no husto ti wagas mo? Kanas kan nga agdamag ka pa nga umuna iti doktor, no anya dagiti rumbeng akanam no agdayet ka. Ha? Di mo mat inaramid dayta. Nagtumtumar ka pa iti dietary supplement. Anya nga iti mapasamakan ka. Agkakapsot kan nagkutong kan. Ay, di na konsermunan, bakit? Pagbabawyak ti naramid ko. Saan nga umno ti panagdayet ko? Iso na bisina na kiti husto. Nadadagit din ngagsakitak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Daye, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Mamang! Anya kalakit din aya andeng. At nakaklaang dito unag ngam nakapigpig sa tisawom. Apay aya? Ado ti rugit ti manok iti lamisan ijerwar. Kahit anya nga itar aramidam. Dalusa mo na. Anya matan ni mamang. Kadaldalos ko lang dahil lamisaan ni di kalman. Ita, dalusak manan. Anya nga nga rod. Baybay amlata na kas dyan ha. Makapasado ti kastoy mamang. Awan ti tarakan tayo a manok. Ngam kanayo na pagdalusan nak iti rugit ti manok. Aguray ka. Manok ka di manan ni Antim Ahelen dagita? Wan mamang.
Idi pa'y lang nga ibagbagak nga ikulong na, ngam aging ga ita, di namit gayam inkulong. Nembagngal daw mo, Mari Helen. Kastamat kan ka, Mari Flora. Anya ay ati masapul mo. Umay kula kumaibaga, adumandanon dagiti manok mo ijay balay me. Ket, Rugitan da mo dagiti lamisaan kan tugaw mi nga adda ijay ruwar. ipaunag yung amin dagiti gamit yu Mare. Na, Ay, anya lakit din aya, Mare. Basol yung madgayam. Ngam syakit din ti pagreklamwam. nalipatam samatan Mare. Basit lagi pag nanaudan mi. Saan nga umanay amin agamit mi ijay uneg. Iso nga ijay ruwarlatan ti paglutuan kan pangpanganan mi. Idi pa'y nga ibagbagak daytoy Mare. Ngam di mo met aksyonan. Ay, parikot yun dayta, Mari Flora. Na, kas tagaya ma. Oh, andeng, nakadalos kan iti silad mo. Nalpasan, mamang. Nasaya at nga rod no kas na. Ala, iyon mon ti TV, taagbuyakan. Yes! Agyaman ak, mamang. Nay, anya ngay dayjay. Ingkaman pa'y kitaan, andeng. Ni mamang mod. Kunam amabalin kung ti agbuya, sa ita ibaunak manan. Anya kalakit din aya, andeng. Saan man aday ta kinasadot mo ti ipakat mo. Ala, ingka kitaan no anya dayjay. Nagadupay la aririm. Anya tinarigat ngay, iti ipapaaramid ko kan ka. Mapanak man laangan. Mamang, mamang. Anya. Di paborito mabaso, mamang. Nabuong. Anya. Wen, mamang. Basol day ti manok. Manok ka di manan ni Mari Helen dayjay. Wen, mamang. Manok ni Auntie Helen. Talaga aday ta ang Mari Helen, ha? Atuyin ti bunang nga ipapaala, mamang. Very good, anding. Ingkamatan isagana ti kasirula adakkel. Di mo ibaga asidaan tayo day ta manok. Amok akayat mo matlaang. Isungag tignay kan. Diyak kaya tegsida iti manok ang naggapo iti takaw, mamang. Anya atakaw mat ngay bagbagam? Saan anaggapo iti takaw daytoy amanok? Manok ni Auntie Helen day ta. Awan matarakan tayo manok. Kasano no maango dagiti kakaruba amang ituntuno ka iti manok, mamang. Anya kalakit din ay anding. Takaw no napantayo iti sularda. Angam saan mat, ta isuda mat ti may dito'y balay. Diyak amukan ka, mamang. Sa dino tinangalami ti manok ng pasidam kanyak? Flora ba kay? Nagimas mal. Manok ni Mari Helen dayta Bonifacio lakay. Anya? Adda ka di parikot? Nagturad kamat nagtakawan ba kay? Oops! Correction, Bonifacio. Saan ko at tinakaw dayta ang manok? Iso ti imay dito'y balay. Sa maysa, adon ti binuong da atasak. Nakisarita ka kumaakin ni Mari Helen ba kay? Ay na, idi pa'y nga ibagbagakken kwa na, ngam di namat aksyonan. Ha? Nauma akon, Bonifacio. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ni, apay ngay. Kasla naksayan mo titarakan ko ang manok. Danilo! Danilo! Sa dino ti ayan mo! Nay, apay ka dahin ti hilay. Amang ano si katinang kisay iti manok ko, ha? Ay, pag anok ko mangay, nagita manok yung kadama manok ko, antay. Ay di nakululbudan si ka, Danilo. Ay, pudno ti bagbagak, antay. Amang ano nagkamali kayo, hindi binilang yaw. Inulit ko binilang. Iso saan ang mabalin nga agkamali ah. Diyak ang mukha na kayo Basta siya, awan tinaktakaw ko ang manok yaw. Umayak lang agpakan, may baon na, antay. Basta pa ka namlatan, kasta ka de, adi mo bilangan. Tibilin mo kanya, antay. Pakanaglaang. Di mo imbaga bilangan. Ay, yan yalakit din aya Danilo. Awan pa'y serserbe makasarsarita. Adamanan ti manok ni Auntie Helen iti arubayan tayo, mamang. Anya lakit din aya. Wen, mamang, kankanin na dagiti bulong ti mulay apitsay iti arubayan. Kasta nga rod, buy-buyaam, aging nga ibusanda. Mabait nga ro ta abugak, mamang. Saan? Di mo abugan. Tiliwam kit de. Ang mga numakadlaw ni Auntie Helen, no ado ti mapukaw ang manok na, mamang.
Sapay manumatan ti sinda tayo. Anya kalakid din ay anding. Di mo kayat ti agsida iti manok? Kayat ko ngam di saan kumamot ang nagapo iti takaw. Kayat mo nga rod ti agdalos iti rugit dagiti bulakbol a manok ti kaaruba? Nauma akon, mamang. Kat, anya pa lang aramidam, tiliwam dagita a manok tapno awan ti dalosam. Ha, uray siyak. Nauma akon nga agkarasubli iti ayan ni Mari Helen. Awan mo la ti aksyon nga aramidam na. Rumuarak lang biit Danilo kaanakan. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay. Sa dino ti papanaman ti hilain. Mapanak iti ayan ti kaaruba tayo nga agtatakaw iti manok. Asino tagtatakawan tay? Anya kalakid din aya Danilo. Saludsudom la aminan. Ay, dakas ka di ti agsaludsawd, antay. Da Flora ti agtatakaw Danilo. Asino ngay mo tinakadamagam, antay? Adan na kaibaga kanyak at iltiliwan da dagiti manok ko. Naskan nga agsungbat dagita at tao. Ha? Awan kit di babainda. Anya aramidam dito balay Mari Helen. Aday bagam? Sa dino ti ayan ti manok ko, ha, Flora? Manok mo kunam Mare? Ha? Diyak amukin ka Mari Helen. Anya kalakid din aya. Agin di ka pa'y laang ngamin. Ay na di ka agpabasol no awan ebidensyam. Ada na kaibaga kanyak at iltiliwan ni andang nga anak mo. Dagiti tarakan ko ang manok. Anya tiltiliwan mat ngay bagbagam Mare? Kat no inabog lang mat ni anding dagiti bulakbul a manok mo. Taadon ti tasa a binuong da. Naimbag kumamit nusukatam, ngamsaan mo. No awan ilamlambang mo, paunagan na akmaray. Kaya't ko ti makasigurado. Makitam dagita na buong abaso? Ha? Binuong dagiti taraken mo dayta Mare. Agraman dagiti mulak apitsay iti arubayan me. Dinadaal na. Paunagan na kunak na eh. Apay kumapaunagan ka ngay. Trespassing dayta nga aramida Mare. Kunakon ka. Manok ko dagitain kulong niyo. Anya kalakit din ayamare. Nalipatam ka de. Nga idi pay nga ibagbagakan ka. Ano mabalin, ikulong mo dagiti manok mo. Ngam anya ti inaramid mo. Awan, iso asyakon tinangikulong. Ayawan lata ti karbangam amang ikulong kadagita manok ko. Ireklamo kay di barangay hall. Di agreklamo ka lang. Ha, saan ka akabutang? Talaga gayam ha? No idi kumapaylaang kat inaksyonam dagiti reklamo. Saan ko maamapasamak ti kastoy? Tao akmat maray. Mapunwan akmat. Ala, ibulos mo dagita manok ko. Ibulos ko. Ngam siguraduam nga iyawid mo dagita tarakon mo maray. Tano adda pay umay iti paraanga. Kat adda manen madadaal agamit me. Di mo namnamaan ang makitampay dagita ang manok mo. Nangalamit inyawid mo ang manok, antay. Inala kiti balay dagiti agtatakaw, Danilo. No kasta, husto tinaidanon kan ka, antay? Wan, kut uray no naisublinan ti dua kadagiti mapukpukaw ang manok ko. Kurang lata iti dua. Mga no nakikaarubam ilaing, Sapay bulakbol dagita ang manok mo, antay. Ha, sabali ti agparparik na kanyak. Anyay nga raw. Panagkunak, sinda dagiti agtatakaw ti dua mapukpukaw ang manok ko. Ay, tangiwat mo, antay. Di mo unay pigsan ti agsaaw. Ang mga no mangeg na ka, dagiti ka aruba. Sana bali tapod numot nga agtatakaw da a Flora. Anya ti aramidem dito'y barangay hall, Helen. Kapitan, umayak agreklamo. Asino ti reklamom? Ni Flora akalugaran tayo. Inkulong da ngamin dagiti manok ko. Jeda duma, sindadan, kapitan. Anya? Dayta ti pudno, kapitan. Iso akas taunay ti unget ko. Idi napanak iti ayanda. Bayam, ibagak to iti asawa na inton lumabas dito'y barangay hall. Tapno agsasarita tayo inton bigat. Ariglado, kapitan. Ha, pagmultaak da a Flora. Makitan to no anya ti mapagsasaritaan tayo inton bigat, Helen. Agyaman ako na kapitan. Awan nyaman na. Trabahok ti tumulong kada kayo. Nagreklamo mo't gayam ni Helen kini Kapitan. Flora, bakal? Aya, Wen, si kakanumot ti reklamo na. Isaw timbagan ni Kapitan italim mabasa kay barangay hall. okay lang. Saan ko akabutang dayjay Helen? Anya laki din aya. Agdamot laeng kamalim. Wen, pudno dayta. Ngam saan asyak tinangirugi iti apa?
Dayjay a Helen tinangirugi. Saan ang makaawat na diya tao? No ngay pagmultaan da ka bakit? Awan ti pangalaan tayo iti kwarta. Padasan na. Taipabayad kumat dagiti pitsay ko a dinadaal dagiti manok na. Agraman dagiti na buong atasa. Saan ang mabalin ti kastangar aramidan da diya Helen? Yan tangay kompleto tayo matan. Rugyan tayo na sulbaran ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Helen, ken Flora. Oh, Helen, sikati umo nang agsa oh. Kastoy nga ben, Kapitan. Madlaw ko amakmaksayan ti taraken ko a manok. Idi kwan, ada nang idanon kanyak atil tiliwan ti anak ni Flora dagiti taraken ko. Idi napanak iji balayda, napanak nagkakapod no, tinaidanon kanyak, Kapitan. Sungbata mo timbaga ni Helen, Flora. Pudno ti imbaga na kapitan. Ngem adda makagapo no apay nga inaramid ko dayta. Anya ti makagapo, Flora? Kanayon ngom umay ijay balay dagiti manok ni Mari Helen. Ketunggal umay da, rugitan da ti panganan mi. Amoy umat, nga da itiruar ti kusina mi. Saan la adayta, kapitan? Ado dagiti baso mi abinuong dagiti manok ni Helen. Agraman dagiti bulong ti pitsay nga imulak iti arubayan mi. Pinerdida. Ti bagam kit day, rawat ka iti karne ti manok, Flora. Amo ka, agar aramid ka manan iti istoryam. Sa bagay, day tamo ti paglaigam. Ayagtal na ka, Mari Helen. Saan pa'y analpas ti istorya? Kastoy ti sumaruno ada pasamak, kapitan. Iti day tamot laang nga aldaw, napanak iti ayan ni Mari Helen. Indanon ko kankwa na ti perhuisyo nga aramidan dagiti bulos a manok na. Ngam awan mo ti inaramid ng aksyon. Iso at tiniliwmin a dagiti daduma, kapitan. No kasta nga rod, agpada kayo anak kabasol. Katapnawan ti riri, bayadam amin ti gamit ken mola ni Flora a dinadael dagiti manok mo, Helen. Si kamot Flora, isublim dagiti manok ni Helen. No saan mo ama isubli, bayadam laengan. Unfair mat, Kapitan. Huston ti adwa sa o, Helen. Aramidan yun anya timbagak. Tapno masulbaran da ito nga isyo. Takababain. Oh, adto yan ti bayad dagiti gamit ken mulayo a pinerde dagiti taraken ko, Flora. Agyamanak, Mari Helen. O adto mo ti bayad ti manok mo asin dami. Agyamanak, tanabayada mon. Una, taiso ti maiparbeng, Mare. Nasayaat nga rod no kasta, Flora. Ngala, agpakada akon, tadapay napatag apagnak. Katagkapi-kapay, Mare. Saanan, inton maminsan laangan, agdardarasak nga men. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay. Apay nga inruar mo, tanadadahil at TV tayo, tunya anak ka. At dala pang usarak, tatang. Ay, di mo ibagang aramatin mananday tayo ti kalukwam. Anya lakit din ni tatang. Ay, relax. Ay, pang-aasim, tagbalbaliw ka, tunya. Eh, no si bibiyag pa'y laing ti inam, sigurado ang pinagsasawan na kamanain. Huston ti adwa sa utatang. Di yu pagbasuraan ti lapayag ko. Kutnay, bigbigat pa'y laang. Ay na, tunya, agpanunod ka na imbag. Sarda nga mo dagita bisyom. Tama nga no isunto pa'y ti pakaisagmakam. Ay natatang bakit akong amo kuntar aramido. Palpalagipan ka laeng anak ka. Ay na, saan ko akasapulan ti palagipyo, tatang. Amok tar aramido. Ay naawanan ti ado pa'y asaw. Ala, aglisi kayo kit di ti dalan ko. Tarumwara kon, tatang. Si kamot gayam ti lumabas dito paraangan me. Mariton niya. Sa dino ti pangipanam dita TV oh. Ay ikwa, Mari Luisa. Isaldak kumapay laang to'y TV me. Amangan kit din no adda kwartam dita. Uray 2,000 laang, Maray. Pasensyakan mariton niya. Tauray siyak. Awan ti kwartak. Kasanumot ngamin. Nangina ti gagatangan ita apanawan. Sangaribo ngay, Maray. Amangan no adda. Anya kalakit din ay mariton niya. Kas kinunak itayan, awan ti kwartak. Unay mutin ni Mari Luisa. Sangaribo laang, ngam di mo pa'y maitad. Ay na, mariton niya. Uray kayat ko ti tumulong.
Jak maaramid, taan mat nga rod ti kwartak mare. Padason ti mapan ija ayan da Mariwela, amangan no adda kwartana. Anya ti araramidem di ti balay, mariton niya. Kan sa dino ti pangipanam di ta TV oh. Umay ko kumaisaldakin ka, Mariwela. Ah, anya? Pasensya kan amaray, kasapulak ngamin ti kwarta. Kat si kalaang ti amok apagpatulunga. Awanan ti isaang may maray. An-anwag nga ti TV oh. Kat adamo TV mi. Sige mo tan amaray. Sana balay. Sublik tumutla ang adagos no maalak ti tangdan ko. Isublik tumutla adagos ti buludak akwartakan ka. Sige man langan. Ala akon, tapno di mo mat ko na, mare. Sa di ko tinagapon day ta TV, bakit? Insalda ni mariton niya dayta, doming. Anya lakid din aya bakit? Amom lang aro din abasit lati mapaspasada. Inalam pay lagmat day ta insalda na. Kaasimot ngamin, lakay. Sa maysa, sakain na matla adagos. Kasanungay no inulbudan na ka. Saan mat siguro, ah? Manungay, ti panangisalda na. 2,000. Ay una yan bakit? Bayam, singirekto matlaang ni mariton niya. Mari Luisa, gumatangak man. Anya ti gatanga, Mariwela. May 1 kilo nga asin, kan may 1 kilo ang mantika. Day talang ka day, mare. Saan ka gumatang iti tinapay? Saan pa'y mare? Naskan nga agtipid kami, tabasit lang mo ti mapaspasadaan ni Doming. Aywan. Napan ka din ni Mariton niya iti ayan mo iti kalman, mare. Wan, mare. Inmay na insalda ti TV da. Apay aya. Manungay, mare. 2,000. Aguray ka, mare. Ni Mariton niya mo ti lumabas. Sa dino ngay manan ti papanan na. Mariton niya! Mare! Yahoo! Kasla saan nakamot anang ngag Mariwela. Wan nga rod. Sa dino nga tatipag na day ta at tao aya. Amangan no agpaili damanan ah. Anya nga ti aramiden na ija ili no bilang. Nya kalakit din aya Mariwela. At damanan igam ni Mariton niya akwarta. Isu amapan manan makijaming kadagiti gagayem na ah. Pustaan tamare. Nabartok to dayjay no agawid. Dahito ka di ti TV anak ko na ni Uncle Doming ngayon salda ni Nana Tonyakan ka, Antiwela? Aywan, iso day taniko ka anakan. Apay ka di aya. Manungay ti panangisalda na iti TV na. 2,000 laang niko. Isumat lagayam Anyat kahit masawan. Amangan met no ti salda day ta TV ti ginastos ni Nana Tonya ijay bara antay. Anya? Nakitak ni Nana Tonya iti may sa asikat abar itay. Adumat ti kakadwana. Gagayim na siguro dagi jay. Ay naglukon da di amariton niya. Ti ko na, igatang da iti bagas da di akwarta. Tawan ka no isaang da. Anya lakid din ayan ni Antiwela. Dayjay pay laang Nana Tonya ti kunam. Saan ang mapagtalkan dayjay no kwarta ti pagsasaritaan. 2 bulan ang tinapalabas. Nga maging kayta, saan pa nga inalan ni Mariton niya ti insalda na TV? Wan nga ro, doming lakay. Anya nga ti planong bakit? An-anwan tayo day ta TV. Kadamot TV tayo. Anya lakid din day ta amariton niya aya. Ti ko na, sakaon na adagos. Ngam aging gaita, di mat nagpakpakita. Sapay basitin ti bagas tayo. Ay, wan nga rod lakay. Mano nga aldaw mo tin asaan ka nagpaspasada. Ta saan pa'y mat repair ti tricycle mo. Dayta nga rod ka, bakit? Ay, anya nga tanong mapanta iti ayan damarito niya. Tasingiram. O sige, mapanak inton madamdama. Kalpasan ti panaglaba. Kasla ni Wela mo't day ta sumungan, Tonya anak ka. Ay sus, si kapay lang ti sumangukan kwa na tatang. Amangan no umay agsingir. Agsigayr, adda ka di utang mo kinkwana. At idong nga istorya tatang. Mariton niya! Mare, rumwar ka dita! Si kanti makisarita kan Mariwela tatang. Ay, anya kalaki din ayaton niya. Sana nasaya at tikastangan aramidam iti padamataaw. Amok nga da ka dita, Mariton niya! Rumwar ka! Sangwanak! Ay, umunag ka, Wela! Nakalukat diri daw! Adda ni Tonya ditoy! Agkapkapay! Dito'y kayo nagsarita! Una yun ni tatang. Kunakmat nga ibagam nga awanak dito'y palayo. Alang tugaw ka pa'y Mariwela, tagkapita. Sanak nga imay tap na makiapa, Mariton niya. Imayak ta singir di bayad ti utang mo kanyak. Saan mi akasapulan da di TV oh? Ay kwa Mariwela. Anya manin ako
2 bulan ang tinapalabas, Mariton niya. Agbain ka kumamat Na, makauray ka ngamin mat amaray. Saan ko nga itarayan day ta 2,000? Bayadak tumulaan. Kaano ngay ngagbayad ka? Kasapulan mi ti kwarta. Aglalo ita, tasan nga agpaspasada nila kay ko. Awan pangalaan mi iti igatang mi iti kanan mi. Ay, dagulit ka magmaray. Saan ka makauawat? Idi sikat ti agkasapulan iti kwarta. Saan ka nagpangadwa, anang ipabulod kan ka iti 2,000. Itakas ta ti ibagam? Nangalaan mo't iti puskol ti ropa, Mariton niya. Apay akas ta tila nga, Mariwela. May stressak nga rod, Mari Luisa. 2 abolan ni TV ni Mariton niya iti balay. Ngam di namat umay sakaan. Ay, kasano nga ita? Kasapulan mi mo ti kwarta. Anya nga tano, padasam laangan nga ilako ti TV na, Mariwela. Aywan anya. No saan akayat ni Mariton niya ti agbayad? Ti TV dalaangan ti ilakok. Wen, kasta ti aramidem, Mare. Narigat mat no agururay ka iti awan. Sapay kasla, nabayag asan ang nagpaspasada ni Pari Domeng. Wan tanadadaal ti tricycle nga iman maneho nila kay ko. Sapay awan pa'y pag-repair mi. Dayta tirigat na, Mare. Pasensya ka na. Kaya't ka kumatulungan. Ngamawan mo't ti kwartak. Awan pa yan ti igatang ko iti ilakok. Anya lakid din aya, Mari Luisa. Okay lang kanya. Maawatan ka, Mare. Apay akas ta tilangan bakit? Kumusta ti TV na Mariton niya? Nag-on ka din? Saan pa'y nga rod lakay? Itay pa'y anak kasaksak. Ngam saan mat nga ag-on? Ay, adamot kuryente. Ay, ang mga nadadal mo't day ta TV. Kastamot lang ti atap ko lakay. Saan nyo ka di nga inpadas nga insaksak? Sakbay nga insalda na ka? Saan nga rod lakay? Ay, nagtalag ka ni Mariton niya. Takumarik lakat nga rod. Ay, anya lakit din day ta bakit? Ay, nadadal gayam ti insalda ni Mariton niya at TV. Ayabam tuman ni Nico, takadwaan nak iti ayan da Mariton niya lakay. Isubli mi day ti bulok at TV na. Saan na nasaya ti kasto yung araramidan day jay aton niya. Oh, anyatar aramidam dito'y balay, Mariwela. At dapat ti ka anak kam a sidekick mo. Sa anak nga inmay, tapno makiapakan ka, Mariton niya. Inmay kami, tapno umay mi isubli to'y nadadaal at TV yo. Anya adadaal nga ibagbagam mo, Mare. Kat numayat day ta idiimbatik iti balay yaw. Kung nakaila ko, nga may diin padas mi nga ion, saan mat nga ag-on? Basol ka no saan nga agaon? Amangan mat nga men no natin nagyaw. Ay na, Mariton niya. Saan mi akinot ko ti day ti a TV? Tadamot TV mi. Sige, isublik ti 2,000 asalda day ta TV. Ngambayada mat ti dinadaal yu a TV me, Mariwela. Anya lakid din ay Mariton niya. Saan mi a dinadaal day ti TV yu kunakmat? Ay di ka man nagrason-rason si Kamare. Anya ti may imbaga ni Wela, Tunya. Ay natatang, di yun ikaskaso no anyaman tinangagyaw. Saan na saya at tikas di nga naramid mao? Saan arumbang? Amapan mo insalda ti TV tayo anadadaal. Ay nyalakit din aya tatang. Kasanaw, numaamuan da nadadaal da di iti insaldam. Saan da amaamuan no awan ti mangidanon kadakwada, tatang? Ay, mapanag iti ayan da Wela itamot laang. Anya ti arami dumijay, tatang? Anya kumapay ngay. Ibaga kadakwada ti pudno ah. Padasen nyo ti mapan iti ayan day jakawela. Anya taramidam no mapanak, Tunya. Ay napapanawon kayo dito'y balay, tatang. Sa anak amang rabrabak. Kabailak nga aramidan no anya timbaga. Iti anya kumaagapaw asak ti papanawam, ha? Nalipatam samay, ada kami day dinanang yaw, tinangipatak diri ti day tabalay. Apay nga inyawid yu pa lang day ta TV, bakit? Kunak man na insubliyon. Kasano ko mga isublimi? Kadimot kayat ni Mariton niya nga isublimi. Ipilit na ada tayo tinakadadaal iti day ta TV da. Ti kunana pa'y kanyak, isubli na ti 2,000 ngam bayadak mo ti TV da nadadaal. Anya? Sika lang nga rodon tinagpabulod. Sika pa'y ti agbayad kan kuana. Day tangarom ti kunak lakay. Ay, anya lakit din. Ay, tikas to'y mapaspasamak. Agbalin ko man nga adal kan kaday tabakay. Saan agaputa kumarem? Kat mapagtalkam. Wan doming lakay, inton maminsan. Sa anak mo tin ang basta agpautang. Wano mangawat iti anyaman dita nga isaldada kanyak.
Nasaysayat pa ya. Narigat no si kati mapasubaw. Uwan, lakay. Agoray ka. Ni ka di tataro di ti lakay ang nakatakder iti paraangan tayo? Uy, ni Tata Rudy. Mala, rumor ka. Tapan mo kitain. Amangan no napatag ti umay na ibaga. Umunang kapay tagkapi tayo, Tata Rudy. Sahanin, Wela. Adalaeng kayat kong ibagakin ka. Anya day tata. Kinapudno na. Nadadael ti TV nga insalda ni Tunyakin ka. Anya? Day tatipudnaw. Iswa siya akong ti dumawat iti dispensar. Para iti dakas nga aramidan ti anak ko kada kayaw. Saklay nga inti mang bayad iti 2,000 nga inutang na kinkawila. Ay, anya kalaki din aya tata. Saan arumbang abayadan nyo, ti saan nyo mat nga utang? Awatom ti kwarta nga yaw awat ka. Amok akasapulan nyo ti kwarta. Ay, saan tata? Saan ko nga awatan day ta ang kwarta? Naimbag mo, tanapanunot mo ti umay dito'y balay mi, mariton niya. Nakaamiris akon, Mare. Saan anasayaat nga insaldakan ka ti dadaol at TV mi? Jakman nga min amukan ka, mariton niya. Apay ama iturad mo ti mga ramid iti kasjay. Naibusanak ngamin iti kwarta ide. Kat tilaeng mangisalda iti TV mi tinapanunot ko apamuspusan. Tapno adda pagbisyok, Mare. Anya kalakid din aya mariton niya. Saan anasaya ti kasta nga inaramid mo? Wen, amok day ta, Mariwela. Pasensya kan Sapay lako mata mapakawan na. Pakawanin ka, gampangasim, tadi munton ulitan. No ulitam tupay, sana kun nga agpangadwa ang mangireklamo kan ka iti barangay hall. Un Mare, ikarek saanin ang maulit. Ay un gayam, at ti bayad ti 2,000 nga utang ko kan ka, Mare. Kan alaak matlaang ati TV mi anadadaol. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!